дар бораи Мадина Басаева рости гапа бугӯ, ман намехостам я пиарит кардан. Мара бисёр мегуфтам Фари дар бораи ми нақл кун. Ман рости гапа бугӯ намедонам дар бораи чӣ нақл кунам ва бугӯ кия чӣ кора. Ва ба фикрам вақташ омад нақл кардан дар бораи ми духтар. Ва чаре ки шумо бародарон медонен чӣ кор кардагия. Камтар пеш дар як видеороликаш хай ба фикрам дидагия инозима чӣ мемонам. Чо тамошо кунед. Ты читаешь Библию, а я Коран. Ты читаешь Библию, а я Коран. Оту медони чиҳо мегӯӣ? Фикр мекунӣ ки ту чиҳо мегӯӣ? Ты слушаешь святыню, а я азан. Ты читаешь молитвы, а я намаз. Какая разница, кто мы, Бог за нас. У тебя крест, у меня луна. И помни, я не один, и ты не одна. С небес на нас смотрит великий Аллах. Всегда с нами Бог, Он в наших сердцах. Ва рости гапа бугӯ, ман намедонам духтара кадом миллата тоҷика ёки узбека ёки догистония ёки киҷогия. Рости гапа бугӯ, чанд видеороликоша дидам дар интернет ба эронирам хондагиай, ба тоҷикирам хондагиай, яъне хидаш не, яъне мисол даҳанша ҷумондагиай ба сурудои тоҷикив, афғонив, эронив, ҳамхе. Ва чале ки ман дар пеш мегуфтам духтарак тоҷикай, аки фаҳам дора ай киҷоай ва ҳамин кори кардагиш. Рости гапа бугӯ, мардам нафорид чале ки мисол бисёриҳои шумо да